Bruno. Wantata. Bruno. Jemsei. Abantu bade bachanga lo basikiremu. Mutusiga munyanya. Ate kajansuna. Tusike. Iyo we kajansuna kwa tutia. Kwa bili mwomu nana ugomu sambo. Asika sika tusika. Tusika bile. Siba kagea tusina mwana. Show me the money and I'm come for this. You're looking me and looking at your lips. Oh boy, watch me running like you say. Speed up, baby, run around. Set this up on the minute, jump around. You want me to be a hero. Come on, focus and bring me out. Uganda. Yamugakori. Aina chabosije na chingamba ina chakoze kati. Tanga tuyanzise. Bamita escape boss. Escape boss tuyanza tuyanza. Yes, escape boss. Gaya mukago mulabe ntula. Neka tono omanyirawo kawaka. Tetalina nera mkaga wata ina wali. Bruno. Ebizibu kona alowoleza webizubi. Ono mumanyi. Mumanyi. Mubiri nesene talina. Rango muwa etano na wakame. Abaweke. Bruno. Wantata. Bruno. Jemsei. Abantu bade bachanga lo basikiremu. Mutusiga munyanya. Ate kajansuna. Tusike. Iyo we kajansuna kwa tutia. Kwa bili mwomu nana ugomu sambo. Asika sika tusika. Tusika bile. Siba kagea tusina mwana. Ogw'omusanvu tusaka tetwatadde eri muliiku leero twatadde wano kasana awo mu nnyenda awo mukasawo akiri kasana yo twatadde kuyingira abazira tulina essuna beni nga bazzeyo eka bwe tuvaayo tukomawo tuba tugenda kajansi that is pulobet experience katema amenyanyanyanya
Onga kwa tetana gara simpa nyonganasi. Katemba mbinyanya utwatulaga kachance tukera ukesina mupira kwa boda boda ka ukune boda boda ansanyi sina beni yerefu zenemba sija 25 balais man alizungena kupa namba chao ujabe ya bolo boy obateche ya rasko ataba kuba kwa abasajja usawo kwa abakazi okubaka abeka ajansi nabeka oku abachala asinga atwala mbuzi kubanga bebazirina abo muchala ngena muleta abasajja asinga bagenda kusala nti kwekukwa omupira tugenda mu comedy bagosuna bena kupenda ngo paka kumacha kati munano gwomusango Bruno esebo nyagalo sogene ko wali walasko akuwa mazigo so se nakwaniriza otulemne kachima akunyumize ku mbozi ndi yamukozeko level tuendelee ama tusiendelee tugane maso watu chitele Some people take the stress to reach and thank you. Many people think that I should have I left all my burdens in the castle. Please, sitting on the car. Some people do that some baba. Too much stress so they start doing that. Making money is getting much harder. Set a young get up